Mai kawai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun rei la mai tuan riu da rei. Asai August tarik cui na khat kum singnai na cui na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper New King in Sam the call. New Delhi August tarik cui. Former Prime Minister Rajiv Gandhi tuang luan rita chatang my birth anniversary Congress Party re August tarik cui nung India's political khani technology kau kamai ri zai thau lokan mitaning tau na tat kai kan the. Kamung Khautai Party Chief Mallikarjun Kharge, Lok Sabha Opposition Leaders Rahul Gandhi, Khadni Rajya Sabha MP Jairam Ramesh Ri Kasau Lokane. Rahul Gandhi reacts ka post laukan mekhau. Papa nang ridilaw milat guay te rui asainga na ata lung ti thalo bami nang tuang machun metai atuang machun mai subami khatni nang ritam metai atuang tam mai sunati kong tang khangkaram bami kumna nang ta alung ning khau nai tan tan bami tuna hilaw kane Mallikarjun Kharge re Rajiv Gandhi hai India tuang kai liang mai nai kamai ri India mai mansai crore inbu ta lum mai tilaw kan chonge kamai ring ba mi gan khau India khangam mai kam tan ta law kani kumna India khau chui na khat century kamai ri phungwang law kan chonge tuna sakane Rajiv Gandhi re Prime Minister Subham Megan khau India tong voting age hai tingkum root na ta chat khau tikai law kan chonge panchayati raj ta titan law kan chonge telecom and IT revolution phungwang law kan ni computerization programs peace accord azu science law kan ni Women's Empowerment, Universal Immunization Program, Khani New Education Policy hai kamai ri phungwang laukan chonge. Bharat Ratna phang laukan mai Rajiv Gandhi tongvat anniversary khau kata chakhwang sunangai bami tuna Mallikarjun Kharge ri sakane. New York August tarik ta chat Kagan akhat mansai ripping karim ba mai boxer Mike Tyson le intaw ka san tat ba mai boxer Jack Paul re professional boxing hai November tarik ru na pung nung Texas ka akhiam pani the Tyson hai ting kum ringu na ta chathi kumna ka chong record heavyweight boxing hai ringu death stroke ka rik dai na padai hai knock out ka ngam mai puwe press conference ka Tyson re inde na sakan mikyu thu boxing ring ka hai Jack Paul re kai hau mai kuma pak pani tu kane kumla nating kum rik dai mai Jack Paul ri sakan mikyu thu Tyson ta kamai ri ti inzip laupani legend ta million rik dai khang knock out laupani tuna sakane match ta Netflix ko live sanakan di mai koi khang lian pani None August tarik chui National Highway tamrut na Chennai Luangchum or Awangkul None District Zangkhau mulai dai mekelau mai ri kari dai minun tatkan magnam pamte tingzen khwangthum Zangkhau inphang mai cham thilai na chang tai gari inchiam mai nun tat kalu nu khangthu ka siam lauda the tiki pot inrit mai phuk mai truck nun thu tat kalu nu mangbami tuna sakane mulai dai inthak mungna pangkai ba mai khatni ting hai inthak mungna parai ba me hai rui gari dai metat nu khang suak pu khau mulai hai pangkai hai nu mai tuang nai na ba mi tuna cham dai ri ti thai kane Mida khau puat phuk my truck LPG bullet tankers well tankers ka sauna gari phai khat inbu malai panglau me bam tatka nu magna ding bam gai thi tuna sakane construction company nun roi chang de su in than dat kang thu karam ba me tiki mi tuang cham hi ba me gan khau ngan tu puat phuk my truck nun tatkan nu magna bam thi e tuna sakane Infal August tarik chui Chief Minister N. Biren Singh Kwan audio clips kasiam na social media ko viral tita lokan milam khau Manipur Police rui so motu investigation tat kai ka hau kan the Manipur tungla luti inbu nu mai tuang nai mi sang rui Manipur Police tuang cybercrime branch rui mi tuang lam khau tan sin thau na bam the tuna sakane Police trong official statement headline na audio clips dai August tarik Chennai kum singnai na chui na padai khotai rui social media platforms ku ka hau kan chongi tuna sakane Chief Minister Office Remitong audio clips dai thai parap khori complaint lodge laukan chongi kumna Chief Minister Remitong tan hai state government re Manipur khau chuzang mai gondat khangkaramba metan ti hai su katua khang subam chongdei tuna pianmak mai indau kan chonge Police Remitong fake audio clips hai Manipur tong latlu tipat inbu khang subam mai chongdei tuna sana ka khoi nai minun ru khau ka zinai medandi tipni tuna ti thai kan the New Delhi August tarik chui Supreme Court re doctors kani medical professional khaltan tan ba mainun rui India kapum RG Kar Medical College and Hospital Kolkata khau Dr. Khata rape suna suloi laukan meita nuni mak mai indau na protest tat kai ba mai hai inthak laukhang August tarik chui khau ti thai kan the Chief Justice of India DY Chandrachuk Resai mai bench re Dr. Goita kaniu tongtan bam khau gongdat ngam khang asai ti thai kan chonge medical doctors kani professional tong demand the Supreme Court re intuk na lalo bam thi tuna Justice JB Perdiwala khani Manuj Mishra re duk mai bench re sakane Intaugan khau mansai goi re medical care hai ka ge nai na bam chongi tuna sakane Supreme Court re National Task Force ka siam thauna medical professional nun ta ngak lo khang supani thi tuna sakane asai hearing tat kai kan mai khau chai doctors kani medical profession khau tan ba mai nun ta ngak lo khang khani zai thau lo ni mai hai national tong kaut liang mai concern suna la lo bam thi tuna sakane
Mida kau Supreme Court ri CVI Khatni State Government da RG Medical College kau patkan mai sansi mai thiak dong status report file suna investigation dong report haizang nai lung kau submit sukhang ti thai kan nei. Hello pensioners, Tamenglong District, Manipur. Tamenglong District Pensioners Association members kwai khauti thai to mai thu dated tarik root na tachat August kumsing nai na treat na padai nung Punjab National Bank dong manager roi katon chamber khau Tamenglong District tuang pensioners le meeting na kabang khau hilau me lam hai ra lau puwe. Number 1, pensioners akhadri kaniu dong bank khau gwang megan khau pensioners nun tuang counter kalang bai na bam mai khau gwang ding launa kadau cha mai gwang la lawu tu na sai gate khau mai gai na bam pusini pensioners te tu na sati thai gate khau ding bam security te riti good puni day. Aniu da bank khau tan minun roi in kha launi na bami aniu senior citizen khani aniu pui kandi India khang kaniu pumtan ka goi kat patna ta law minun ta in kha law dat mai hai kaniu khang nai la mai ye tu na kadi lawe. Number 2, pensioners kang kadau cha my fixed deposit account lani mainun la law nu we mi account khau minimum amount of rupees chingkhat ni kumna maximum amount rate lak tam ruwi kating kum rikchuruk inbu mainun rate lani na thi interest rate rating kum khau dangka tachat point kanai percent he duration rating kum pungu khange interest good ni mai bu ri April July October le January ka credit supni kumna interest high ka grab khawlani mai ri labam nu we tiki ka gan tang pu khawri la kani de tu mai nun thu account maturity tang pu khawri sian kui le sian thoi ladat in sam nu we. 3, kumna fixed account ka chat bai mai khatni na ye kumna mi high rate pensioners koi khangle senior citizen to my tuting kum riksuru gru mai nun khangi minimum amount rina dangka chingru we maximum limit hu kaniu ri launi ni mai amount launu we interest rate rating kum khau dangka chanai 0.5% ne aniu tauna nun khang katit na sini safe su lau kho rachap tat mai nun ri katau kana khang lan ri lawi to na proverbs bible khau dilawe lungai ni katumrio interest rawbam sini swaimak mai khau aniu tong lan ri lau kho ngkhuang tong sian thwai tingmik tong sian thwai hapta tong sian thwai khani bu tong sian thwai lani khoroi crore pau phungbam gai tonge tingkum khau interest rate tachat khore chanai na bam sini bank khau amandat makhe. Number 4, pensioners loan ni lani mainun khang naiba me interest rate rating kum khau dangka ru na kanai point rik sanai na pungu na moi de maximum amount rate lagru rap mi thai ka tong pension tong amount tai luan ru na ta chat ri puri pu khau pat mai amount ri la nu wi tu na dilawe mi loan haiting kum rik sanai na ta chat tang ma khau khang loi laudat ni mai loan ni khangluan riksuru puni ko mi thai ka tingkum riksanai na ka thum ngan mai nun roi la law nu mai lon the mi lon hai ni la law gai nu we ka taw kana nun tuang education luan khangle kaniu tawna nun khang kai sam ta law ni mai nun roi la law nu mai lon ne mi lon la ni thai che chang retribe certificate Aadhaar card pan card pension book xerox pension slips kumna guarantors khat go law na mi lon hai la law nu we. Number 5, pensioners side super citizen to my thu kating kum hai rik chat in butina ka buak joina ram mi thai kabam ka ji thai mak ramning padan ngam mak mai kup mai nai ba mi thai ka phan khang ka mai ri lum mai ka kai kai khut mai pu ka kai ka riang loi mai pu ka mai ri lum mai khata ka phan khang bank operate sunu de kumna application history ri launa ka tuang swai launa bank khau tigwang lau pu e thai bank ri ka ge nai me dai ka siam lau puni tiki ka phan khang man sai pang panga ka pa lau ryo kamai pai kamai pau ri lum chang sip mai pui puta ti su lawu tu na salawe. Point number 6, mi point churuk mai thu bank manager ri ra me Tamenglong District Pensioners Association tong president ri de mi kyu thu kum singai na chui na pungu tong membership fee hai gan padai pungu na di he ti gwang mai kum na aniu tong membership fee hai katum mai lung khau ti gwang tho Manipur State Pensioners fee ri rupees phai thum kum na Tamenglong District Pensioners Association tong fee ri rupees phai na ye kanai hai kariwe thai rupees 5 pungu haiting kom pom jong fee the Tamenglong District Pensioners jong fee rupees 5 nai la mai roi aniu thu gandai di thina aniu pensioners member khatsuna thai aman amu mai na ye thai rupees chingai nas ni aniu zang si mai dam la cham tu we tu na dilau kho tu na dinglau mai khautai tina bam jongi khani office kau che chang ka ge nai mai la na tan bam jong the kumna asai kum haini pensioners ka nai thu ta rai dat kan the kumna mi kan di khau income liang mai association di the pensioners koi thu mi association members suna tat ni na di the GP khau ti law nu we thai aniu taw na nun ta mi GP number khau aniu thang ti lawo tu na sa law nu the 8730942090 ramage thai 9612700469 kumna ti law tong na ye thai aniu tong group khau tai ti law kan the tu mai tong ti thai lawo receipt ka cloud dat puni ka ge nai me cham ti thai mai rai mai hypau jadonong football tournament August tarik chui match result YP Football Club re DY Football Club the goal kanai akhat khangam law kan the Phungwang Youth Club ri CSB Football Club the goal kathum kanai khau ngam law kanei August tarik chui na khat fixtures Khangchiu Luan Youth Club versus Palong Colony Ting Song Kwang ru na kanai ma khai khau match nai pani kanai me match khau Pilyong Youth Club versus
ตะปวงชายุดคลับติงเซนควงในมาขายเขาแมทส์นายปนี Christian Heritage Institute รุย Match Lecturers กะเกนายนันบะมี Criteria รุย MSc Match รำเกไทย MA Match or BTech BE or MCA with Match Eligible สมัย Candidate รุยนะเห็นอยู่ตรง Resume 9612526757เขา forward สลาวนุ้ยรำเกตไทย Vice Principal ตรง Dash CHI Campus เขา August ริกจุยนัดสนัยกุมสิงในนัดจุยนับได้มาเขา submit สลาวนุ้ยไม่ก็กวยนะเขาในล่าไม่จำพุงวงเหล่านี้ตัวไม่ถูกก็หูนง gospel album ปะเล่ากันไหมนังลงล้านปะทูตัวไม่ตรงอัลบั้มไฮ volume 2สนะกระตุกไม่ลงเขาปะดับนี่นะบะไม่มีผู้จงอัลบั้มเขาไฮมิสไกนี่เลียวกะไม่รู้สวาเล่าตรงไงไม่ก็กวยนะปะเล่านี่ไม่ขัดนี่ปะเล่าไม่กันเขามาจวงซุยนะมาจวงเราปะดิวครั้งไรเมสนะไม่ก็กวยนะเขาดีไทยปะเล่าปิจงไงทวนกูเทยจะแมงร้องติ้งไหนล้วนพวกพาบูตริกจุยนะคัดเล่าชวนติ้งริวปนี่กะลานติ้งเซนติ้งไรนายเยซิงบังติ้งริวปนี่พวกพาบูตริกจุยนะกันไนเล่าชวนติ้งริวปนี่กะลานติ้งไรนายเยติ้งเซนหมวกนายเยซิงบังติ้งริวปนี่ The Gaanphiu Mel DGM จำเจ subscribe สุเหล่านี้ไม่หากไม่ไทย inquiry complain สุเหล่านี้ไม่กวยรุย9612535794เขา contact สุเหล่าปูโอไม่ก็กวยนักกิ้งสุยนักกิ้งเล่าไม่ขังตากุยคันลิวมันลิงมา YouTube Channel เบียกจนเรยเนเล่าไม่ทวนริวเดรอาศัยกันตัวจำให้เขาเริงงานเราเทอินทวนติ้งซุงควงรุดนักกันได้มาขายไก่ไม่กันรุยกิ้งอินซับเดลโคทวนกุเท